Wah guys, nemu ondel-ondel guys. Ada dua guys, warna merah sama warna apa tuh, markona tuh guys. Warna biru guys. Ada dua guys, ondel-ondelnya guys. Wah. Wow. Yang merah mau kemana loh ya? Mau kemana sih ya yang merah? Kita mau ke rumah nenek nih. Ketemu ondel-ondel guys. Ondel-ondel guys. Apa? Dia maunya balon. Nih guys, jalan guys. Kita ikutin ondel-ondel yang searah aja guys. Yang searah aja. Markona bukan sih? Itu kayak Markona ya. Rambutnya ganti dia. Habis ngecat rambut dia. Habis ke salon. Oke guys, kita nggak bisa ngerekam lagi guys. Kita cuman berdua guys, cuman berdua. Mau ke rumah nenek. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi cari yang lain guys.